Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Basol mo! Gaputi kinatangkin ti ulom, Maricel. So nga, basol mo! Awan ti basol ko, Lucio. Diyak nagayayatan ti pa nakaregreg ti sikog ko. Anya nga saan? Di ba? Kasta uwan iti ragsagtangag padpada, idi padamag mong adda nagpitpitik ti saklot mo, kalbasan ti 5 nga bulan, sibod nag-asawa ta. Kata sinutusan ng maragsakan. Kahit dahil tati kalakalik aguman ta. Anak, himbaga kang isarting mo trabaho, impilit mo na ta nagtrabaho. Nagbagkat ka tinadagsan, nga dito tagapunan no, apa nga naregreg. So nga basol mo. Halawan no, basol ko, pakawanan na kumalosyo. Pakawanan na kuma. Saan ko mga dito tigapuna? Tapno agbahaw nga glamiis ti ayat mo kaniya. Pakawanin na, sublanta. Ti dati nga, dungo la ilo, kinapintas ti relasyon ta. Ken mabarinta ba tasoktan nga dagos, kalpasan lang ti 3 nga bulan. Tada ti pa nakaalis ko ket arig na kano nga naganakak. Iso yan, anos mo lang, Lucio. 3 lang nga bulan, please. Ngem intultuloy manong nemi ti kinalamiis ni Lucio kaniya. At pagtrabahoan na, at sweldo na, at commission na manong nemi din ta siya ket may sa caregiver. Caregiver ko na, ta ijay kami Dubai nga nagamamu isu ken kuwana ket ijay kami nga naddaan ti relasyon. Iri agbakasyon kami, rantamin ti agpur good, nagkalaysa kami, kadagkaskasera kami ta. Intuloy na tinagtrabaho, intuloy ko man tinagtrabaho, kas may sa caregiver, nga adda as-asikaswek na nataingan nga bakit. Didi ngamin panang digos ko kumakingkuha naman nung nimi panangbagkad kong idisag iti wheelchair, idi pagamom ta agpadarak medten. Imbaga kami ti doktor manong nimi nga parit kanyak dagdag agbagkat iti nadagsen. Nga dayta-itan tinangrugyan manong nimi ti panaglamiis ti asawa. At dan di gondaway nga sumangpetak ditoy kasera mi awampay isuna. Irinta umuno ko mga gawid. At dan di gondaway nga saan kami nga kalanglangin nga mangan. Abos ta tibigat masapak nga grubwat manong nimi ket makaluto akton mat maturog to pa lang iton agtrabaho makamuntulat tamat isunan. Hasta tamat ti aldaw nga saan ka magsangsang malaksi do day off na. Nga manipo di dinapasama kan ti kasjay manong nemi. 5 miis nga talagan ti asawa. 5 miisen. Saan kun manong nemi nga mauray pa nga rakupen na. Ket no kakaisuna manong nemi nga siyak ti mga rakup ken kuana iwadag na. Nagsakit. Dinakpulos mapakawan. Hindi kasjay nga napasamak. Bagag dato nga banag manong nemi kanitatang ket kunanang agan-ano sa kadulata. Balagad di tatang kanyak manong nemi nga ramidag ti amin nga pamuspusan tapno mapasublik ti dati nga panagayat ti asawa kaniya. Ti dati nga para ti anayat. Ni pa ibadet manong nemi nga gayem ko nga padag nga caregiver ibagbagag pa keng kuana ito nga problema. Ket may samat manong nemi, ti balakad da. Ti panagan-anos ko, iti panaglailok latta ti asawak. Ngem kas di manong nemi, nga sandan nga paipay kanyak, ti dati, nga lailo na. Dandani nagtalo nga bulan manong. Idi at dapende kiti gondaway nga saan ko mapasangpet. Ket siyempre, adan panagatap ko. Adan panagatap ko kunak tamangan no adan sa bali nga babae iti biyag na manong. Kasi ti may sangal daw manong nemi. Day off na. Nabaling ka din agsalita ta. Ano pagsalitaan ta?
Ada pa panak, kakaiso na nga day up ko, day up mo. Agkalang lang ta kumamit nga mangan. Ken, agsasayita. Dati mo lang nga, king kinatawad ta, ganing istorya ta. Awang ganas ko mag-istoryahan ka. Kas di nga pabasol mo kandiya, pinapasamak ta anak ta. Basol mo, natangkin ngamin ka ulom. Mabalinta mo nga sukatan. Mabalinta nga sukatan. Sukatan ta. Iyore ta lang ti may katalong tabulan. Saan pa lang mabalin nita? Wala yung tumabalinan. Bamon. Regregam tumanin. Di na ka dinayeten, Lucio. Limamis ka din nga talaga ti ayat mo kanya. Dapapanak. Pinagdisturbuhan. Lucio, di nakigawit. Dati ti madikang ka kita tangkin ti ulam. No anya ti kayat ko, no anya ti biling ko, tungpalan. Nalawag. No apig nga saan ka amin nga nagtungpal, di ka amin nagtungpal nga dito gapunan, no apig nga naregreg ti anak ta. Dirakan. At dapat di gundaway manong nami nga makaringa kidibigat at da isuna. At da niti habay ko. At da di gundaway nga arako pa kisuna. Mabalinan, sweetheart. Mabalinan. Mabaling ka di. Ikatim na ta lupungan ikawil kanya. Tano siya kami ikat. Baka maragrig ka iti kama. Di na ka dinayetin. Kasto ka tilatan di mapaspasama. Saan nga na ornos ti relasyon ta? Saan nga na siya panagsasalita ta? Isublit ako matida ati Lucio. Please. Please. Ngem kaskas di manong ni. Kaskas di ka talaga. At ben advice ni Badet manong nami nga si Imek papangkuduktalan no adan sa bali nga babae itibiyag. Ngem no matugtalak ngay. Kat no matagtalam di desisyon nga no isinam panawam. Nasiyat sa no panawam. Panawam umuna ka mang panaw kisunan in kadjabalayon kaya sumang petisunan dito kaserayo awan ka tuntunan na sa dito ayam mo may nakanto sugunan. Kasano na sandak mo may sugunan. Takay kaya't napigapimanaw akon. Tapno kadananan di chicks na. Kasano no di babae na masikugan na. Di ikson na kadanana kat siyak di babayan na. Ba nagadyak kahit nga mapasamak batin. Diyak kahit nga mapukaw ko ni Lucio. Ni Lucio tibiyag ko. Ni Lucio tiragsak ko. Iso nga saan nga subyanan ti dati nga panagayat na kanyak. Tinabara nga ayat nga saanin nga nalamis ko ma. Sana ka naragsak na mapukaw ko iso. Naging gama nung nami nga itimay sa nga rabi na panang dimagas ito yan datatang kanidikapsat ko sa jahay kon nga ng rabi. Idagawi nagluto kasera sa anak kon nga nagluto at nanganak nga rudin. Ngimtimteng alas 8:30. Mabisina, kagidasaran. Lucio, saan ka nagluto? Anya? Napana kami hindi ang datatang kat di daya ko nga nangan. Dati mat nga malado ko nga sumangpet nga ori no adda maluto kat di mat paksayan. Kaisunang nasapak nga si mangpet, mabisina, awan timakan. Agor ka karot agluto ak. Naladawan. Agor ka tinak mangala ka. Iti kasid ka nga kanti karinderya. Siyakon. Siyakon. Talaga natangkin di ko naman. Ipilit mo nga sika. Siyakon ko nakmat. Sige nga rot. Urayan ka. Ngem ka potasang ko mauray manong nami na pang kusinukon. Baala na tano kaunget nak. Nusuko na kisuna. Adadjay manong nami nga giinom. Makiininom. Taluda, nga lalaki. Hindi makita na pinayapayan na. Lucio, apenganda ka. Hindi kamot namin maurayin. Naklagumatang tikanak ko na. Pare. Bintas ni misis mo pare. Pasensya kayo na. Sukunak ti asawa. Schedule mi ngamin ita.
O pare, Mrs. pasensya ka na. Inawis mi nga minisuna. Bayag mo ten. Schedule yung kaya mita. And then she heard. Ijalatan ng paging tuloy amin tuminom. Gumatang kang rati arak at porotan. Sige, mabilang ito gumatangan. Idi, tagawid kami manong nemi, inakbayan nak manong. Mayat sakit din ha. Nakunak tinakin ko manong. Gabaglo ka, hadigdigos mo sa. O, hinitay, sumangpid ka, hadigdigos ko. Sige, alis lang ta. Diya kong ituloy tuminom. Iti salas manon nemi dito'y kong inda sagana ti mainom ken pulutan na sa kasinoktan ti bumilya iti red nagbalin nga romantic nga salas sa ako inopen manong nemi ti TV sinapol ko ti YouTube nagsapulak iti romantic instrumental music. Wow, how romantic naman. Dito ti kunaken ka mabalin mo mat numinom dito'y mabalin mo mat ti aramidan ti kastoy. May I dance with you? Hanap pa ng digos. Ama, nabanglo ka lang. Kahit dito'y salas manong nemi nga nagsubli ti dati nga bara ti ayat. Ti asawa. Tinalamiis nga ayat. Kalpasan nga naregreg ti anak mi. Bimaran nairut nga arakop manong nemi nabara nga aging manong nemi ngagpadpada kami nga lamo-lamo iti oneg iti salas a mismo manong nemi aging manong nemi imbiyat nan ti pana ni Cupido. Oh, Lucio, Maricel, I love you more, Lucio. Suktan ta di naregreg nga anak ta. When kahit pasensyakan, di pa naglamis ko. Sikat iba't patig ko, I love you, nakaimiimas ka. Lucio. Kahit kalpasan lang, titalo nga bulan, manong nemi adda nagpitpitik irisaklot ko. Nasaanan nga naregreg, gabot ragtong palak nga dagos, nagikata ko ni trabaho, kinggayin pas nga ikon ni Lucio Jr. Nanayunan pa manong nemi kalpasan at dandua ka ket gudua nga tawen ni Junior si Maruno ni Angel. Nanayunan pa manong nemi ti Maysa talo nga gasgasat kano digiti anak mi gabota nagsasaruno ti Dracula commission na aging gana kay patakder kami ti bukod mi nga dream house man. Nangala kami met lang ti katulong mi manong nimi kadua nga gasikaso iti balay ken mga sikaso karigi talungan dak mi. Nga ti agdama manong nimi addan iti senior ken junior high school digiti inauna ken elementarya ti bunso. Natulungan met lang manong nimi digiti duwa ka kapsat ko iti panagbasa da ket ti buridek. Isot kadenden na ni tatang anasalun at pailang ni tatang. Awanin ti sapulek pay manong nimi ti relasyon mi ti asawa. Tinalamis nga ayat, kalpasan nga natay, naregreg di mo ng ayat mi. Adaddan nga bimari ni ayat. Nga manipo di aging kakanagitoy nga panawin ma. Dito nga rot, manong name ti ababa nga pakasalita ababa nga lagip tinapalabas ko nga jakto pulos malipatan iti oray kaanuman. Agyaman nag-unay ti anus mo, kailaing mo nga nangibasa ket sabi ko mata, dapat na ibarik nga adal, liwliwakin pagsarimingan ti biag. Tuwing nga rot, agyaman nga pagayam mo, Maricel iti Ilocos Norte. Pabagayan ti pakasalitaan ni Maricel ket iso ti may kalima ngentay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti November. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya iti program at tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ni manong yung anemi dito, Nemi Ruiz, Nemesio Ruiz, host ti lagip tinapalabas. 12:30 aking garit alas 2, mangiganyon to dito iti full story. Ti dog nga pa nakaibasa na adado nga action ken drama. Kaya ito tinggan papagayam. Ayan. Kaya tutuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Di kadagur oray nga premyo kada iti mga abak para iti yung grand prizes. Grand winner, 50,000 pesos.
First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isa nga special award. Intun ka ano mapasamak? Palubos niya po, December 16, nga birthday ni Ray. Happy birthday in advance, Ray. Itinto awarding ceremonies dito nga maitad digiti premyo, mayo core digiti lay. Yan kastawaten maiyawat to digiti plaque iti pamadayaw. Kaya may salagin nga grand finalist urayan tayo. Dito yung bulan ti November, talo laeng nga lawas, 3 weekly winners laeng, sa ati pilyan kadakwada, iti 11 grand finalists. Sa ati ito agreplayan, iti pakasalitaan digiti grand finalist tayo. Santo ba desisyonan, sino digiti top 5, 5 digiti mga abak. Grand winner, first runner-up, second runner-up, third runner-up, at may isang special award. Mamagay mi, thank you. Itin kayo pa nagbuya, no madama kayo agbubuya, paki-like, paki-share, ken no saan kayo pa nga nag-upload, nag-follow, iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentencedor Award. I-follow yo ko ma. No agbubuya kayo iti YouTube, no YouTube dito iti pagbibuyaan yon, paki-share, paki-like, ken nag-subscribe kayo ko iti YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award YouTube channel. Di ba nga madamang agbibuya kanya kita ni Erlinda Estabilio, ni Erlinda Pantirosete, ni Erlinda, duwa nga Erlinda dito, kenda dumapay nga agbibuya. Kadagyaman tayo kadakwada, nagkiti kang kanayon nga aglalike, kas kada Leopoldo Abot iti Hawaii, ni Greg Taasan Padre iti Italy, ni Ranzen Zendi iti Saudi Arabia, ni Berto Solatre iti Hawaii, Emily Larry Sangalang iti Florida, USA, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Richard Morales iti Australia, ni Paulina Balwalwa Bautista iti Waipahu, Hawaii, ni Herna Agresor iti Canada, ken ni Brigida Kabanting iti Hawaii. Thank you kada kayo. Padaanan dak madamdama, Dear Manong Nemi, iti Dear Manong Nemi nga page, akikita tayo madamdama. Salamat. Thank you for watching.